Kemana lu, Min? Ke base camp. Ngapain lu bawa helm? Orang tadi bocah itu. Siapa? Itu yang naik motor, Dit. Dia naik. Lah gua lu bawa mana ini? Turun nemplak. A few moments later. Dah, gua pulang. Mat, menginapnya. Memang apa? Awakku sakit banget. Jatuh tadi. Ayo. Ya. Turun. Motor, bro. Turun. Ambil aja, Bang. Bodong itu, Bang. Halo, udah. Bisa hidupin, ah. Oh, jalan-jalan, buruan jalan, Bang. Taruh, Bang. Selak. Goblok. Ya, I believe I can fly. Ya Allah, Bin. Ntar gua hilang, Bin, begal. Ya, Aron. Boleh ya. Ki. Ngapa? Bangun. Duluan ada, gue masih ngantuk. Nah. Gatel lagi kepala gue dah. Mandi ya, nyampok. Berak gua. Perut gua mulus nih. Dut. Woi. Pak, berak. Wah, gue belum peren. Dut. Lama banget sih mandi. Tuh batok mana lagi? Nih. Duluan, woi. Ya. Lama bener. Tuh kan dia tuh. Kumpul apaan? It's the motherfucking Eagle Double G.